Kuna barabara inajengwa kutoka Keno kwenda Marwa, na ile barabara inapita Kirinyaga, division inaitwa Kene, na division hiyo kuna watu vijana ambao hawana kazi, na Kenya nimepata malalamishi kwamba hawapatii kazi, na kama mwenyekiti wa chama cha Kirinyaga Council of Elders, na wauliza wakumbuke vijana hawa wetu, wapate hata kama ni ajira kidogo, wajisaidie. Wengine wana vyeti, wamesoma, lakini kwa vile sasa hawajaajiriwa na wenye kampuni, na wauliza tafadhali Kenya na railway line ambayo inatoka Sagana kupita Sagana ikienda Karatina, tunataka kuona vijana wetu wanashirikishwa, angalau hata ni wapate kinua mgongo, hata kama ni pesa kidogo kwa wiki watafurahia. Hiyo ndio mapenzi yangu kama mwenyekiti wa kundi la baraza la wazee wa Kirinyaga Council of Elders. Yoya kwa kuri andu a Kenya le ama tuthondekera barabara ni mararuta wira muthaka fiu no ara kuraitanira na tukoyurio turandu aikaria guku Sagana kaithio tutigitwe na thuthako niki twakite tondu tigithomo tutari gutire kindu tutari tugeretie fiu twathie wabici-ini ciothe cia thirikari kuoya wira uyu wa Kenya gutire andu turabatarana tugacoka tukona kinya andu mararutwo mekirira kwi barabara kwa kuma Keno igathi kinya Karatina iretwa Keno Marwa Road irathi ku ene ngi yumete Sagana kathie Murang'a gutire mundu wa kinya wa Sagana ono mo involvetwe wira-ini ucio ono omwe tukarigwo kaithio tuitiirie ku kaithio tutare andu wa Kenya ino kagwe na Kenya ingi twetereire. Kuna ndeto iretete kienja muti thiini wa barabara ino ya kuma Makuyu guthi Marwa, na ni turenda contractor makorwo makirora undu ucio muno makiria, na andu ingi a youth itu ni makoretwo makirira muno makienda kunengo kibarua no matiratuika maguteithika, na undu ucio ni tukwenda roro wega muno na kinyi niguo andu aya meitu a youth matuike makugunika ona manengo a certain percentage. Undu ucio ni ugukorwo wapunguza nginya crime na andu ni ikoretwo